Siangkan pasang beberapa. Ngadam kro bagi kijat badan burom jongni ngakarpat ya me bemen ma bagi pop jonga baro ngakuslai ke nagunta kita kipop kamtam namar bana fasli ya me babad berbai ye nadu menta wala dali bania bru ngana fasli shu ya me ngan kam i ya me banya ke baro ngaterwa ha me gene gijing duai penbiang nagapat pop bun jonga ngan burro ya me halaka mesim hagata katinya jasitom dam kaman ya hakari naganta chunga kanoko kokan rat yang suka gene kesintua chunga Kajaka kabaniko lapan remo jisubanya Giyamani Yami ko Chris
jong mi Hak mi, anda kelas padu Jesu, balapan pangnya udah kepensingan share. Pilatus lapan remong hok yu, banyak halor gading kena. Ko Jesu bahok tam om shem day Pilatus balapan rem yami banyap and ready pop jong again na kajing dua jong ta kajing yai bashito ngakarpad yami bamanis na kamansim jonga habagan sa lecho cukut nga yami ko Jesu ba jonga kampala banakaba nga yami nga kuslay na doon masim banapasusi yami wasya syubangan kulat nami to ay mga yami barabar and dakum ta tali ang hakarpamimon Kokpa jangi Ubah bening kan long ko kuy ka gateng songmi kan wan ka himba songmi kan long ko mon songmi ha ka kendeu kumba bening to ai hi mata ka chimbam sangi ka bala kasni bato ma bengi ka ringkang jangi kumba ngi rimab ke balas niu yangi barwadala mengi shajing penshoy and re to kula yangi na kawas niu amen Blego Maria kepada berkecing ai uturan batpala kuya pana bringete padlagar kuya sabak po jang pau Jesu ko Maria bakuyo kumi jang blay deduan menta jangi ginopop menta berkapor kecing yap jangi amen Kaburam hau pa berkuy meramen simba kuy kumba balong kaba manikom ju menta barabor jinom la jinom amen Kotrai to isnayangi tois eyangi Don kami harudingna dakacing ngeu si sudah abayam ukun baik Kejaka kabaar lapan bahau Jesu ya kading pena ngiyamani yamiko Christ bani pendon burom yami namar pamila sius paya kaperte kading penabaku jomi hakmi hadukat neu Jesu kan mau yangi kat bau ya kata kalenti bacincar bat kading pena halor terpeng bat uterwa halau pai kata kajingyap kaba unsya Ko Jesu bai ngape puli kita jishamba Yekali be bangansha hadu kajingyap na kajingwa kata kajingsya shito kaba misya babai kading pena nagarpad yami babanyara pangan bai la kading pena Dakbasya jamnud pada kabago nga yami ko Jesu ko sing jonga kampalat pane kaba nga yalali kokpa jongi ubah ne kalong ko kuy ka kerteng jomi nenwan ge ma jomi kalong ko mon jomi ha ka kende ubah ne tai himenta chimbam jongi kabala kasi batoma bengi keringkang jongi kumbai ruimam ke balas niu yangi Padwadala mengi shajing penshoy and bread kulad yangi na kabas niu amen Kublay ko Maria kabada blessing ai utrad batpala kuya pana bringkate Balak kuya sa po jong pau Jesu ko Maria bakuyo kumi jong play dua namta jangi ginopop menta berkopor kajiyap jangi amen Kaburam haupa berkun meramen simba kuy kumba balong kaba manikom ju menta barabor sinom la jinom amen ko try to isne yangi Tois ne yangi Wow ladu abadape kamensim kakmi ublay kawadam kachis ngausi Kacaka kabalay, ujisu kulan kabashisin. Ngiyamani yamiko Christ bani pendo
ya ka birthday dakadim na baku jong mi Ujisu kulan mapan keding pena kamai cemu kacengem maro sheriniang na kabasha sho ya ka kliru la perempuan nak pasengasha kum tahu la misnam shibun ulat ulat hadu pamna jamshu ban banu la dei ban pai kata kacimba kabakia kishpairu kila sempat klem snei kum tahu la kulan hateng hateng Ko Jisu chong de kya jagata keding pena Andre ke kya jagi pop chong ake ki balapan si tom sat ya me hadu kata na jingwa jagata ke jingkolon ka basisi to is e ya na bana ma ba ko pop ka ko Jisu chong ga in ya me de du ku chong baro kupa chungi ba ham ne ga long ko koi ka keteng chong me kan wan kai ma chong me kan long ko mon chong me ha ga kin lo kum ba ne Toy ngi mata ki simbam sangi bala kasi patama bengi kiran kan changi kumagi ruiman ke balas niu yangi padare lam ngi sha sing pasoy Henry to ladi ngi na kabas niu amen kublei kumaria kabada berkecing ai Utrai dan pala kerkuya panap dengi kentai bala kerkuya sabab pocong pau Jisu Komaria baku yukumi jong belai kedua na kata jangi nopop menta berkapor bacing yap jangi amen kaburang Hau pa berkun ramsim bakut kumba balong kaba manikong ju menta berbarabor jinom la jinom amen kutrai de sne yangi Tois ne yangi akad no om la ong shu Yam kakmi balakerku jong ukun bakamarwe Kejaka kabasau Ujisu Yesyam berlakak mi basnusi ngiyamani Yamiko Kris Bad ni pendon Urung yami Namar Babila sius paya kaperte Dakading penabakun jong mi Hakmi ukun berlakak mi kia kendo Kacingnya pej bacom sim basnusi congki Kalalong kumuk nam kubadung idunut congki Kibadap da kacingnya ye markaliang Ko Jisu kan rat na kata Jisu kabala kata yami baba me kendo berlakak mi to ayang kacing bat ibagat mi baku congmi Bapak kau kami kabawan kecing susi, tujuan dan pangan yoy kecing aye, batkan mau kecing syas tom ukun copa. Ukpa congi Ubah kami kelong kau koi keteng comi, kan wan kehima comi kan long komon comi ha kendang ubah bening. Toa yang mental kecing bam comi kebala kasmi, batoma bengi kerengkang comi, kumbang negeri bab kebelas niu yangi. Pada dalam mengi syazim penshoy, Henry tepelat ini kelas niu amen. Kublai ko Maria Kepada Kristi ai utrai berpala kerkuya pada peningkete, pada kerkuya sebab pocong pau Jisu. Ko Maria berkuya kami jomblai tuan kata jini kamu, mentah berkepor kesinya jini amen. Kaburam Pau pa berkun bangsim bakun, Kumbara beragam menunggu junta berbarang amen. Kutrai tu isne yangi tois e yangi.